Obwansu bw'omugusi. Chinsa Isato bono moncho muligereria na ukwani andonsia soberete kuruasa magacha mana Ndizi TV asensemo ye embassy ngakene ko kwaligania semesa ya mangana mayanyare ko komanyare to abere to kwaliganiria kuruasa mambi ya lengentambe ka Chinsa chiga bono chi abono margo bali tukoneria Jumatano chitariki na chibono ibere ya siasa bana kuruasa rongoro gusiana neme ye county ya Kisii bakora wono mugavana we county ya Kisii gase county ya Kisii ritukoriankyo nigachinga kiecha abantu babori ko tawale rumba basekoleta buraburu chinde chonsi ekero omujego yogo chwikira nase county ya Kisii ritukoriankyo ekero erodinga kubwatana na bwatani bande bagochikoso sorongo rwagusi aseganga yokuligere chikura busi obochoria bonene bogo chikokolekana sitariki kyando mutinyo gatana gatatu omwaka yo igabo chiri bubere na 2022 and in Nyamira, Keroka and here in Kisii, and we have all agreed that this is a meeting for the Right Honorable Prime Minister, but we will be able as Kisii to tell him about our issues, and we do hope that all the Kisii will see people of goodwill, that they will attend this meeting. We are asking them to come in large numbers. The leaders here have all agreed that they all have individual political aspirations. But for tomorrow's meeting, they are putting all those aspirations aside to support the aspiration of our 5th President of the Republic of Kenya, the Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga. Abantu bamintu na abamoto. First, itore mwanyabantu humans. Tuamanya ko belong to chi political party. Igo kamuranche keramo chamambia mo basago chura bunazimye bwate chipati chinyinge mono. Igo ntoto etikoranga bosa abantu ba Jubilee bakomnyokia abantu bo ODM, boso bo ODM bakomnyokia UPA, tigatokore chikura cheito no morembe, totige sagasaga ekoro kingo mogusite bangeti, bose tobwate ebitina, bose entobwate mechano. Igo kero monto gocha mambi mwesike unabagambi elinde ebichengia erorekane. Na gotigara na yurokini kolende tigare ase ensemerengete na siasa ni gavana omrewe kama Odemere Odinga hara azimio la umoja se county ya Nakuru litukolia da seganga yo kweligalia chikoro roboti rwa senchira yo boikirano. Inawezekana Ime ye county ya Nakuru leo ni leo Molo Elbagon Turi na Njoro Obomo bwazimio la umoja ni kubabekire merobiri yogo chiko kinyo bachenu goetera baba kea inse ya matuke emyayemo maiga ya barubugoso ase serikali ekerora irara chokobu murei wense ogatano. Niko kwenye serikali ya azimio ambayo kutakuwa na baba care. Baba care itashughulikia jamii ambao wana watoto wanaohitaji msaada. Kaukwana kurwase county ya Nakuru asaira chikambeni chiaye umurewe kiamagia ODM Odinga nikoba igateba go chikuba inyora abalimi nako keirigoli lyoboyo. Ona kwamba wakulima vile vile wanapata mbolea kwa bei nafuu. Sasa mbolea bei yake imepanda sana. Sasa kama hivyo shilingi 6,000 kwa mfuko. Itarudi 2,000 kuchini.
nigo chinga kichibo igarairate abuna omurembe norora segeta magendro asense ya Kenya. Nikisikiza wale ambao wanasema, nimesikia kitu ya kwanza muhimu zaidi hapa ni amani. Amani. Maana yake hawezi kuwa na maendeleo bila amani. There can be no development without peace. Sio? Asomo yugo igomo governor we county ya Nakuru li Kenyanjui nigate abuna samba bagaya waziri county ya Nakuru yabereke gotigo isko asagani omugwaziri bobulimi ase serikali ya Raila arwe ase county ya Nakuru asaba igo charity ngiru ate abuna na chikuba nyara abantu bonsi ase serikali yerebosio. The last minister Nakuru had was in 1964. All subsequent governments, for one reason or the other, have not looked at Nakuru. So we are also saying this. We are in Azimio. We will support you. We will deliver you to Kenyans. But we also request, let Nakuru have the first minister. Let the first minister of agriculture come from here in Nakuru. Baba, ukienda State House, kura ni zetu. Tutakupeleka huko. Wewe ukienda huko, angalia kina mama, youth, kazi na maji. Maiga yongo tarera chinsemo ao imeje county ya Nakuru Azimio la umoja bono ni gobero beri lituko lyankyo chitalikisa tomutinyo gatatogo tarera orongoro gusi county ya Kisii na boige county ya Nyamira. Ndizi TV MSA ya Amayia. Na gotigana na ya roboti ruoko ikasense mende boigerengete siasa ni gomo bwa Kenya kwanza litukulia rabanyara gotara orogongorwa gusi imeje county ya Nyamira ni gobali gani gono mubunge o West Mugrango Vincent Kemusin na boigo ase ababunga bande banyara wekera na asense meyo chinga kichi ni geskuru ya getare yenyorere basi ekero batara chinse meyo abunge agati ya umubunge kurense moya nyaribali ya sekeli machogo gati umubunge South Mugrango Sivana Soro ngati ya bunga baikira na asomo yogoyo abare yabo bakora wana Moses Masika wetangura nigo banyara komo mochia umurai wenzo mzukuru Kenyatta aseganga yogo soana na siasa choko erania asekeli arigeti komo koboko umurai wekya mage ODM Odinga nigo na obate abuna obomo bwa Kenya kwanza nigo bochiko nekibuna umurai obwekya makia UDA bigoro mokonyo umurai wense William Ruto ngochara konyora chikura chinyinge asobo chori bogochiko kolekana baokwana korwa sorongoro sima yogo tarira chinsem nigo wati bagochiko bwaterana na kone kibuna Kenya kwanza ngojero so asoburai naenda boni go bate abuna Kalonzo Musyoka yoro murai wekya kya Wiper tabase kobetererwa goso Azimio la umoja asabate abuna Raila Odinga oberga ko mngaina chintune chinyinge na bate abuna Raila ta konyara kwegeneka asensemo ya siasa nigo chinga gabate abuna onya Kalonzo kagochiko bwatania na Azimio la umoja anyara kaguli bagakwiruke bandera yokurigia ekerugo kyobura ibwense. Sisi tunataka kuhakikishia ya kwamba Bahari yule ambaye atakuwa rais wa Kenya wa 5 William Samoei Ruto Bahari yuko ajue ya kwamba Nyaribari tuko pamoja. Mukiangalia hii timu ikiongozwa na hasara mkubwa yule ambaye anashughulika na mama mboga, yule anasikiliza na bodaboda na wengine, tunataka muwapatie nafasi. Sisi kama jamii ya Mkisii tuko ndani ya Kenya kwanza. Na sisi hatuwezi nunuliwa na pesa 8. Na tunaambia Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa heshima kubwa, wewe unaenda kuretire. Miaka yako 10 imeisha. Tafadhali wacha kutulazimishia statue. You are forcing a statue on us. If you really wanted Raila Odinga, unge support Raila Odinga 2007, 2013 na 2017. Wacha kulazimishia sisi wakati amezeeka mpaka amekuwa statue. Unataka mzee wa kulala ndio uweze kuendelea kuongoza kutoka nyuma. Sisi kama jamii ya Mkisii tumekataa kupangwa. Nyinyi mnapangwangwa. Nyinyi mnapangwangwa. Uhuru Kenyatta na kura moja, Weta na kura moja, wewe na kura moja. Yeye hana kikapo ya kura nyumbani yenye atabeba apeleke kwa kituo. Ana kura ngapi? Moja. Na kama anataka kuwa campaign manager wa Raila Odinga, sasa tutamweka kwa level ya kubishana na akina Osoro, ya kubishana na akina Kemosi, kubishana
na kina Jihanda na kubishana na hawa vijana wetu. Amejitoa kwa ligi yetu. Amekuwa campaign manager. Na mnajua kazi ya campaign manager ni kufieka njia candidate akikuja. Sasa wewe rais wa nchi umepewa nafasi ya kipekee kuwa rais wa nchi yetu. Miaka ngapi? 10. Tafadhali iga mfano ya Mzee Kibaki. Karibu nyumbani, mwakaribishira abageni. Gaki korango iganga twakaribishira abageni. Twakaribishira abageni. Asante. Hapa sisi tunataka kuhakikishia ya kwamba pahari yule ambaye atakuwa rais wa Kenya wa 5 William Samoei Ruto pahari yuko achue ya kwamba Nyaribari tuko pamoja. Abanyaribari wale ambao wataunda serikali mwezi ya 8 si mwingine isipokuwa na gotigano roboti urubono goika asa roboti rende nyachi skuru aani ko bagendete kwe robelia samatemo na amatemo a KCPE omuliketo brand sagnisena no roboti rwa senchira yoboikirano Chinga kine biro byoko barabosyo bwa matemo amanene a KCPE yo mwaka o 2021 Chinga ki abaroki wabagendererete gukorerwa amasabo nabo igo kwirigania guisaransera amatemo ayo asebono batebire nigo bale no bole mukegima na niga abaroki wababo babariganire boronge. I'm ready, prepared. I don't have any fear, for I'm courageous. For I believe that that exam shall be the easiest than the ones which I've been doing. And I know that I'm going to join a national school, which is Alliance High School. To my fellow candidates, I want to wish you all the best and just have hope. We are certain that we're going to win this examination and our school is going to be the best. Thank you. We are all prepared for this examination because we don't fear anything. God first, we are going to pass this examination with flying colors, and I hope all of us will join national school and we will follow our dreams. Our teachers are really trying their best and they have prepared us enough, and we know we will pass and reach our dreams. Korengana na aboroki abo nigo babariganira aboroki gwabo nganonya banyora ebigocha ao anene mono omochando bwebinyinyi bya COVID-19 korende ogosemelya kwabo nigo kore asa aboroki gwabo ana batwa wa prepare enough warimu abange basomi bonsi bakabire the syllabus twabariganira sawa Gukwana asetare yo nigo ababwatani ao besokena kubaganiria amaya boroki wabo na kurwachira bosyo bwabo asebali bonsi baraikeranie amagani yabo. You have the hope of joining the high school of your dreams. You have put in the hard work toward the realization of that dream. Stay motivated because all that you desire is within reach. Wish you of luck in the exam. So nabaganiria amaya tigabana bitu bakoromoki ende banyole expense chitiagara ekinyole kijito digo kerense lakini para nyole fees wa wakale bikakora bia get 350 marks and above kuja kwetu and we will sponsor you from form 1 to form 4. Mtendana next week mtendaisi sawa so kwa bidii be confident na muombe kwa ukianza kuomba weekend mwende mwenyewe nywele yake mkuze kama mmeng'ara. Tuko pamoja? Yes, prepare yourself psychologically. Hiyo mtihani ni rahisi, yenye mmekuwa mkifanya ndio ngumu. Tuko pamoja? We wish you well. Many of us, we have already lost hope, but you told us you can even, the last day can make a big change. Thank you. Ingo reporter ya Ndizi TV, Eritrea Brian Sagini Isena. Biyamono muliketo brand sagnise na soroboti ruwa ase enchira yoboikirano bono kuligeria manganande boiga arengete chisemina boigo nemichando ao nigobona amenyekuru asensemo yabu machoge chache asamanya kantabuna genge bagendete kwe murungane na komoche company estima ya Kenya Power maiga yestima gosira kurwa asenseme yo aseka kiemyake 5 nebere bono maiga transformer yarenga sabgo sareketanya korosi wendeke reto gotro no kwa masomo ase polytechnic yange
kutoka nseme ya Machoge chacho mulikeito Mirded Mumanye na roboti rwa senchira yobwekirano. Abamenyi b'ensemo ya Machoge chache kaunti ya Kisii nigo bamuchirie omubunge obo Alpha Miruka ase okobaumbya ke magenderero. Nigo batebire chira abarierete nchira ikerana ase bono chipara amache noboremeru bwestima anene ase skuru yobobundi ya genge yo etabwati estima emyaka 5 nebere ya etire. Ndikyo 10 maiga estima teyo abana abachandegete ma abarimu abachandegete chikompyuta chibekire maiga chitabwati estima yerega iga yakore emyaka 7 etanya guok baita bagokiye ekariba wantu kusabe sirikali yari wanje tokonye esukuru ene sana abana bakora ntumaiga banya estima teyo gari teyo yakokora makani stima bati yarega igo bari gwanja barato igo estima kwanza estima nero mambo yote esukuru muni yemoroche abara ibaito barega iga MCS abachumbe bagoche batunganya ngako konyegora bare yabura bagenda esukuru yakare community yanyu chagete rentamagenda